a o gopole le go nyaka mosadi o ka dulang le ena tokološi ya go fora mo go wena o gopole malome ka kapa tokološi e kgone gore e fa motho tlhaloganyo e seng yona e mo fa tlhaloganyo ya yona e e tsebang gore motho mafelelong a letšatši o santse a go bale a ba jwa go ba wele ka re ga bothata that's why ba bangwe malome ka kapa ba senya ke tokološi ya gore o kry le gore motho ra ithulugano ile wa iteiwa gore motho wa gona kore le ga thoma gona o lebelela gore no wa gona o ke a tsetse ke tseba gore o tlo iteiwa ba gona ba buti ba rena ba le gore gomfela ba hloka meno botata go rena ba hloka meno batho ba tletse ka mabadi mebeleng wa kry le gore tokološi e mo go bona e ba dia gore e be batho ba bangwe ba leng gore batho ge ba bona kore motho mo lomo ga nyaka go loma le mokakapa o santse ano lwa le wena kore no kry le gore o iteale ke batho ba e leng gore bana gane fele motho banna ke morileng jale bana ke bothata ba bangwe ditokološi ke tokološi e leng gore di gana motho a e ba le koloi ga ka no ba le koloi kore ga no ba le koloi le kgono ra moganyuša re malome ka kapa o berekile go sa ithutše e ditemeng ba bangwe tokološi e kgone ba dia gore o kry tokološi tsene mo godimo ga dikoloi tša gage motho koloi tša gona malome ka kapa o ka e lokiša 25 years ka moka e sa loke ande taba yeo e apere batho ba bantšhi malome ka kapa ya o kry le gore o lokiša koloi ba go botša ba re senyegile statara go no fa ka statara malome ka kapa e šebela e bana ge e bela gore ke paka engine nto ela e šitše ba re mabone a laete e bana jale taelo tše ka moka tše di gona kua ga professor mremi ba theeletše kgole le kgauswi le tše dintše ntšhi di gona tše leo le ka dikria ba le tshwenyang ke taba ya moya goba sporofete o kry le gore motho ba mmotša taba ya gore no o tshwenya ke badimo goba o tshwenya ke moya a kry a sa kgone go hlatholola goba go hlatha ga botse gore o tshwenya ke mam taelo ye ya lephaka ba malome ka kapa professor mremi ga e ria o ba lemogile gore go na le batho ba bantšhi ba e leng gore ba thaswa e se nako ya bona ya go thaswa ba thaswa medimo e merong ba thaswa poleke wrong motho wa gona malome ka kapa ka lebaka la gore ga a tswa a bona medimo a gabotse o kry le gore o thaswa ka maetswa mo go le mongwe a thaswang ga etswa bile o kry a etswa a sa ja lenyoko ande taba yeo ke bothata malome ka kapa e leng gore e aparetse bana ba barena ba bantšhi ka gore motho o swantse a no ya ngakeng e tee a thwa sa a fetse a boe gae e ba bothata mara o tlo ko mongwe a go botsa gore ke thomile kae ngakeng e nngwe ke thwasa kua he gwa diagala 1 2 3 4 ke buile go jwale ke kae ke thwasa la boraro kapa ke thwasa la bone ke lebaka la gore medimo a ya hlatha ga botse ba le taelo ya lephakama e kgona go hlatha medimo ga botse ene taelo ya lephakama malome ka kapa e kgona go berekisa ke batho ba ile gore ke dingaka ka lebaka la gore motho ge e le ngaka o kgona go kry le gore mo gongwe go sa šaletše medimo e santse mosedimoše mara ya ba probleme malome ka kapa wa thaswa go sasa ebile le medimo e la e tšhabile mo go yena taelo ya lephakama e kgona go buša medimo e kgona go buša medimo e hlatholle ga botse gore a na wena malome ka kapa o moporofeta goba o ngaka tšhupe ke mola go ba le probleme mentšhi mo lefaseng batho ba senya dingaka maina motho a tlo go botsa gore motho o mpinišitše nna ke sa bine gane motho malome ka kapa santse a botse ke mang gore santse a bine a kere medimo ga bo santse e mo etele re tsebe ande ke bothata bo bogolo batho ba bantšhi ba thaswa o kry le gore o sa kgone go kuša gore motho o thaswa mang mme wa thaswa o thaswa mang awa ke no ka bare ke ne badimo tate ka botse o thaswa mang wena ke mang be le ngaka ga gene awa nna ke tsebe e bana mathata mosemane jale taelo ya lephakama e kgona go hlatholla medimo e dule ga botse malome ka kapa jale taelo tše ntšhi tše di gona kua ga professor mremi ka lebaka la nako di gona tše ntšhi tše e leng gore le ka di kry-a kua ga matlale ramošibo kua gausi le ledamo taelo tše di kry-aga gona kua ga matlale ramošibo fela mohlomong go o le kgole o ka fola dinomoro ke tlo di bitša malome ka kapa mo moyeng gore batho ba di founele ba theeletše professor mremi wa bereka go sasa o thoma ka 8 o'clock ya forogo mo e leng gore go hloka thušo ya ditaola le hlahlo mola le mola le go hlapa o ka tla ge le gore mohlomongwe o hloka go tla ka gae o ka fola nomoro tše go hloka mokgwata ba direction mo go wena dinomoro ke 072 133 6761 072 133 6761 goba o ka fonela 071 398 1508 071 398 1508 goba o ka fonela 060 959 0303 060 959 0303 goba o ka fonela 079 170 9872 079 170 9862
go ba o kana kwa Facebook kwa wa nor DR Mremi malome ka ya mafello e leng gore nyako le moshaba theeletši le babogedi ba rena kwa Facebook go gore ba hlokomele taba ya di-scam tše e le gore di gona batho ba ba ipitša gore ke bo Dr Mremi wa ke bona bo Professor Mremi mo Facebook ba theeletši re a goelela ka mehla le matšatši ka lebaka la gore malome ka re goelela thata wa tseba o bona go ntse re bolela mo moyeng le ka kwa Facebook e gona mara o kwa motho a go founela go sa sa re ba nskemile a ke tsebe re tlo batho a ba no tseba malefo gore Professor Mremi a tsene batho ko di inbox gore go ka bona inbox e re tlwe ke nna Dr Mremi o nape utlwe mo go motho o bo mo block go gona batheeletši ba santse ba lemoga gore gone batho ba bantši ba mangaka le ba profeta le dibodu le bo mahlalela tsa ba go ba go swara ke tlala motho o dutse gae sebakeng sa gore a plane gore o santse ya go formatira go ba rekše ditena go ba rekše masuele go ba dituruturu o a nagana gore no nka ba Dr Mremi jale taba yeo re batheeletši le babogedi ba rena le lemogeng ka lebaka la gore dinomoro tše ke di biditšego mo ke tsona tša Professor Mremi ene page ya Dr Mremi o ka e lebelela e na le batho ba bantšintšin di 200 and something k go no tswelela page mo e no ba le 120 friends then motho ola wa tsena ene Dr Mremi ga a romele tšhelete ka mabenkele ke be ke botša mo mosegare a foune a re re feletse re stopa ke fele ke botša motho ola ke re stopile taba ya online consultation ke ra gore babogedi le batheeletši ba be a weka yona nto bane ke online consultation re stopile ka lebaka la gore batho ba skemiwa ka lebaka la online a re palele ko consulta batho online nete re lemogile gore scam se sentši se mo tabeng yang online consultation ene motho wa gona o bona ga a fitlha mo pageng wa tse gore o reng o re ke bontšhiwe ka wena o nka bontšhiwa ka kapa ke sa go tsebe o ra re batho ba ka moka ba ba skemileng ka moka o bontšhitse gore ke bona evil spirit batho kore o bona ge ba ka no swara e ya gore Mremi ga a tsene Facebook a inboxa motho Mremi ga a gopele motho tšhelete kore ge ba ka no swara tšeo tše pedi then ba feditše ene bokotsi ba gona malome ka kapa gore batheeletši le babogedi ba be e be batho ba ile gore ba thetsega wa tsaya motho ola o diang malome ka kapa kore ke nyaka gore tabe ke e bolela e le gore wa nkwa ke yena moo motho o tšea snepe mo Facebook ga a ria account ya fake o tšea snepe se o se bia mola ene o tšea the same snepe se e leng gore Facebook ya rena ya DR Mremi currently e na le snepe seo jale batheeletši ba be awe ene jale ba banga ba mphounela ba re ba ba skemile kere a le theetse radio a le tsene Facebook jale e le nna ya ntšha jale a ke tsebe gore nka ria bua mara a gone taba batheeletši ke lebole nako a lena go lela gauswi a re kopaneng go sasa ba le tlo kgonang go tlala ka founa re tle re kgone go le thuša mošate ke mo ke tswa gona thobela. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Data goba a le offline rena dula re ena le wena Mutse Community Radio Station, your friend to rely on. Matsebe Country Lodge, Mogale Mutse Community Radio Station, di go tlisetsa birthday celebration in style with October babies go swana le Fancy Face, Majuli Spotelo le ba bangwe ka di 26 October 2024 go thoma ka 2 o'clock afternoon till late. Lefelo ke Matsebe Country Lodge gaufi le MCRS building. O tla thabishwa ke di local artists le di DJs. Go tsena ke mahala. Mola theme e le denim and white. Dintlha ka botlalo le letša 082 545 0835 082 545 0835 hashtag October babies e tla re bona style sa le selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend to rely on. Hey, le go wa tsela latela melao ka moka ya tsela go fitlha Mutse Community Radio Station mogwera wa gago wa potego Tšhelete selemo go tle mo o leng gona etela www.mcrs.co.za.
phela ka sello se wala welediwe ke khale o rile re kwa botuku ka wena ngwana se wala welediwe o molela ngwana ke gopola moragonya o phela ka sello se se wela welediwe o molela gore ke go gomotša se wela weledi mara o fa o kwele na gape ngaka ela itlile se wela weledi ngakela ba re ya fodiša ka nnete se wela nna ke na le botlhatse ba yona ngaka eo ba re e dula ka thoko ya Limpopo ga Matlala Ramoši ba re ke tloutša baroka ba ba mo tsebang ba re ke ngwana tloutša baroka se wela welediwe se wela welediwe o molela ngwanaka teleša o molela se wela welediwe o molela ngwanaka o molela se wela welediwe se wela welediwe o molela ngwanaka ke na le nnete ke a duma ke na le nnete ya duma gore polo re tlo e hwetša emelela re tloga emelela re tlo bona tlontša baroka se welediwe se wela welediwe emelela re tloge selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on. Alright, mo theletšo motse community radio gona fa le go 96.3 FM re dutse fela metsotsong e le sometharo fela go itšwela go ere ya lesome 13 minutes after the hour 10 o'clock la nego ke le nego la pitšeng tše kgolo re ka gare ga tharolwana ka gare ga tharollo ya mathata mo e leng gore re na le balli ba rena ka mo moroka ntle le go senya sebaka nkore ke no tla ka mo wena ka mo we ke go fe sebaka o ba tamiše semmušo ba theletše go tele balli ke moka ba tetsebiša ge ba fetša go tetsebiša ke moka a re nape a re namele ka baka la gore ge e le mampia ona a re lapile melala professor a ke go leboge malome ka kapa ke bile ke go tamiše sa bobedi a ke tamiše magoši bokgošigadi mešate ka moka ke dumediša batheeletši ba bagolo ba motse community radio station ke dumediša ka dikgokaganyong tša leago ke dumediša balli ba rena ba bošegong ba lekgono ke leboga ge bo malefo ba kgonne go kgatha tema
ke dumediša mangaka baruti ba porofeta bao ba kgathago tema e kgolo mo radiong ya gaborena ya Motse Community Radio Station. Ke rata go fetiša molaetša o mongwe monnyane shu. Batswadi ba rena baswa ba gaborena nke re itlhokomeleng, nke re itebeleleng maphelong a rena. Matšatšing a bolegono kudu ge ke lebelela hloba boroko ye ntšhi ye ke kry-ang ke hwetša godimo ga baswa ba bantšhi re a nyala, re nyala e sale ka pela, manyalo a rena a fela e sale ka pela ka morago ga mabaka a malome ka kapa ke thomile go lemoga gore go na le bothata bo bongwe bo bogolo bo e leng gore batho ba bantšhi ba sa tlo tsena ka gare ga bona. Baswa re nyala re sa le ba bannyane mara o makale malome ka kapa kamera ya rena ga e be le lethabo. Ke lebeletše le go batho ba bagolo kamera ga e be le lethabo. Basadi ba emaema, ge ba emaema banna ba gana. Ke nyaka go nwa tabeng straight ke se ka hloke ke tšea nako. Re ne le bothata bo bogolo bo e leng gore ka gare ga malapa ga borena magageshu go balekane go boima kudu gore go be le go tsenela ko boetedi go ara di sa le gona. Ene ge di go ara di sa be gona re tlo ba le mathata-thatana a e leng gore re a experience ka gare ga mathata ka gare ga maphelo a rena. Go na le batswadi ba e leng gore gone jwa le ba tswile ka gare ga di ka mora tate o dutse ka ntle o robala ka rumong ya ka ntle kuku sa le ka gare ga kamora ya gage. Ke bolela le bona ile ba babedi gone jwa le radio ke a tseba gore o molomong o thieditše radio wa gage. Magage shulukisha ntaba yeo dirage di tsena ka gare ga lapa sa mathomo se e leng gore ba se hlola ke mphirifere ke ntwa ke go tswalela gore go be le digwara ka gae. Ke bolela so ka balekane ba banyalaneng ba robetšeng godimo ga mpeto motee mara o tswileng ditene tše pedi. Lokisha ntaba yeo. Go na le batho ba e leng gore ba kwiša bohloko ka lebaka la gore ka gare ga morago ga manyalo a bona go ba ka morago ga go ntšhetšwa magadi monna o sa hletše ke sukiri go apala. Ke kwele bohloko thata ge mme o mongwe a ntšhela ka meyogo mme o mogolo a re moremi ngwanaka ke shota dijo di le gona ka gae mogala wa ka ga a bajwe mara fela ge ke ra re emaeme re nyake go tseba gore bothata keng mogalabe o wa gana. Mogalabe wa ka o robala ka gare ga kamera ya gage ya ka ntle ke robala ka kamereng ya ka gare ke lala ke ne ke nnoši ke hloka sejo se e leng gore a go mo nka ya nka re ke tla ya go reka gona. Go na le ntho nngwe ka gare ga lenyalo ge mme ga ka hloka dijo tše a swanetšeng go di fa ke mogalabe wa gage a go swane le ga hloka gempe mo e leng gore a ka llela ramogolo goba a llela mmago a re ke kgopela gore o rekele bana hempe ya sekolo. Ge mme ga ka šotišwa dijo tše a swanetšeng go di kry-a a go mo a ka di kgopelang gona e leng ka ntle ka gore ge a ka ya ka ntle o tlo mmiletša ba geno wa be wa bitša le baagelwane wa re mosadi o go nyaditše go go nyatša. Banna ba gešo yemelelang nke le yemelele metse ya lena tlogelang go tsena ke dira ka bogare. Go na le malapa e leng gore ke 10 years taba yeo ya digwara e se gona ka gae. Motse wa gona lešata le ka sefele dingaka di tlotla di a bereka ba porofeta ba tlotla ba gaša go a berekiwa bošego le mosagare wa bola ko go ntšha dikgomo lešaka la bela fela lešata le ria ke ntwetee ka gae. Bagalabe ba ga borena ge re dutše fase re bolela le bona ka ge re fela re dula le batho ba bagolo ba fela ba re fa temošo ya gore lebakeng la kgale la gore go se ka ba le ditsheko-tshekwana tša go swana le dilo tša go swana le tše ke lebaka la gore go be go ne le meriana ye e beng e nwa ke batho. Ge digwara di se gona ka gae o ka se re ke tla rapela modimo o tla dia mohlolo. Go na le taelo ye e leng gona straight goba sehlare se se leng gona se e leng gore mmereko wa sona ko go thuša ka gore ka gare ga lapa go be le poelano ka mora ya monna le mosadi kgahle. Ke kgopela gore banna lokollang basadi ge ba nyaka thušo le seke la ba ganetša go nyaka thušo la re ge ba ya dingakeng ba ya go nyaka thušo ya gore ka malapeng a bona go be le bophelo ba be le lethabo le ba le kry-ang go lena la re basadi ba lena ba le sepelela ba le loya.
taba ye ya gore mosadi ga emela lapa la gage wena monna o šale ka gae ke gopela re banna ba bantši re lebelele banna ba bantši re gare ga bothata fela ga re bone ene re no ba le kgang ya gore re nyake thušo mola go ba bua rena go sa ba jo basadi ba ka nako ye nngwe monna modimo o lokile o gabotse mosadi ba mo faketse moleko o bitswa go stena a nyake go bona motho wa monna kgausu le yena ge monno a re a re tšwe re o nyaka thušo o ka ikry-a dikerekeng o ka ikry-a mangakeng a setšo o ka ikry-a go mangaka sekgowa o ka ikry-a ditleliniking o ka ikry-a kae monno o no gana goba mosadi o no gana malapa lena gore a feleletše le gore bana ba feleletše le gore ka gare ga dikolo ba gahlana le meleko e megolo ya gore ba feleletše ba feila e mengwe ya meleko yeo e khosa ke rena batswadi phethang ditaelo le phethele manyalo a lena ditaelo ya bobedi tabaši go ne le bana ba bangwe ge e sale ba tsena sekolo from grade 1 till grade 12 senke ba feila mara ge ba ile ba re ge ba santse ba tle ba feleletše grade 12 ngwana ba nomiti a ka gore a feile subject tše pedi fela a sanka o feila mola ya bangwena mara ge o swantse o no fetša grade 12 go apala ke lepheko ntweo ke moraro ntweo ba go bethile ka moraro mogolo ba go phikile ba go tseba ditaba tekemakemele ke lebogile kudu molaetša o ko fang batho malome ka kapa ke lemoša batho ba bantši gore ba swanetše ba itemogele gore e le baswa ba bantši ba tlo tsena ka gare ga bothata go ne banna ba bangwe ke bolela so malome ka kapa ba nyetše ngwago tlang go a thoma go pala tu go padile a go sa laeta selo ka gae ene ge o re wa lebelela monna o sa le monna tia nnete o no gana go sepela batho mo gore a kgone go kry-a thušo basadi ba bangwe ba kwatile banna ba bona ba dutse makgweng ba tšea gore ba dutse le basadi gante banna ba le kua go apala o tsere monna a bolele moroba gore banna ke nyaka thušo monna go mabona ka tima tla bolela after 3 years gore banna ke apallo ena go ne monno e leng gore ga šetse a pallwa le ge ile gore o sa tletse ke disukiri ka gae a dumele gore mosadi ya gage a ye ka ntle ba ye go mo fa dijo a boe ka gae ene ntongwe bohloko ke gore o le monna o kry-e o ne lerato le lentšhi go mosadi ya gago mare mabona timile fela o dutse ka gae ga o nyake thušo o lebeletše mosadi o šetse o mo katile ga re ke a kae o mo šetse morago o šetse o tšea difounu tša gage ka lebaka la gore wa tseba gore ka mola go ne mo ke sa kgoneng go fihla gona go ne noka e ke palelang ke go e tshela mara ga o nyake go tla go nyaka thušo taba ya digwara e nyaka meriana ba gešo e nyaka gore nko o kry-e ditaelo tšeo ka dinwang tše di ka go thušang go tima lešata ka gae go tima go hloka poledišano ka gae gore ka gare ga lapa go be le lethabo le kgone gore rerišana dilo tša lena tše e leng gore ke tša motse wa lena ene jwale ka balekane a re tlogeleng go ignora taba ya gone gore mang o kwatile mang a rieng dilo tše di swawe di kgone le kgosetša bothata mo bophelong meleko ge o e tla go wena go kry-a o kgopišegile ebile o nonnoši o go aparela ka maatla so a re phetheleng bana ba rena ditaelo a re berekeng metse ya rena pula ya ngwago a itle gabotse kudu lehlakoreng la magadima ngwago a tlo ba gabotse ka kua mogala di šetše le tšere motho so ke kgopela gore ke a kgopela mangaka ga borena baruti ba ga borena a re reng ge re rapela nke re rapedišeng pula ye e sa tleng gabotse a re rapedišeng magadima a sa tleng gabotse a re rapedišeng moya o sa tleng gabotse ba ba phasang ke re phase re bolelele badimo ba re nego dikgašing ke re lekeng go di bereka ka mokgwa go swanetšeng nke pula banna e tleng gabotse se ka tla ka bobe mo re sentšeng ge e le badimo ga ba bolele re kgone go tseba re ka lokiša jwang bana ba ga borena lena le ba buang le ne le mathata le nyakang thušo fihlelelang thušo re gona setšhabeng go tla go rena le tle le kry-eng thušo ntlha ya ka boraro ke ye dingaka le ne le mathata mantši le lena dintompa di tletše mo motseng a go berekege ba bangwe ba dingaka tša ga borena ga go berekege ka lebaka la gore magagešo dilo tša lena a di sepele gabotse ka lebaka la ge ba bang ba na le lekhufa go lena ba bang ba tlemile dilo tša lena fela re swanetše gore re ben le mokgwa wa meeting o e leng gore re tlo tseba gore mangaka a tletšeng mo nageng ya gabo rena re ka thuša jwang gore ba bereke ba tseba eng
ba ba sa tsebeng selo ba kgone go thušega ba be ga botse bana ba batho ba thwasitše ka ditšhelete tše dintšhi le kae ba gešo re gona le ntshwareleng go no tšea nako ke e fa molaetšao ga go le kudu ke llela gore setšhaba sa borena se thušege go etša le lena ge le thušega le itlile fa age ke ba gamang ba tšhauke ke leno re itiang ka sereto sa ga tšhauke bola mamang ke re ko sa ga tšhauke a ke tsebe ke le go itheta gore monna ke na itheta ngwana Josepha abela wa khonto mpalakashi makolonji wa zari wa mangoni ka nda sha manwafu ka nda sha manwafu wa chabane nambile wa re reng na ya a gona bothata malome ka kapa ke bao a ko go leboge Moroka a re a leboga Matsonga borena ba ga Tšhauke re a leboga ya re a leboga ga itšedi ka nke o no titsebiša le ngwana ka titsebiša ka molemma gore na le abuti ba titsebiše semmušo gore go tsebagale gore na ga botse re bolela le bomang Thobela baretsi ba MCRRS ke a le dumediša ntate le ka kapa le ntate Moremi nna ke nna Thandi wa Tšhauke ka bodula ke dula Lofontein gae ke Almastrift C and then ba ke di kgaitšedi tšaka wo ke setlogolo saka re a leboga ya no a re ka mo go mama ka mo ra le dumediša ntate ka kapa le ntate Moremi le batheletši ka moka ba radio station nna ka lebitso ke Maria wa ga Tšhauke go tswa go Digwale Lofontein gae ke belegwa Almastrift C re a leboga abuti Thobela ke le dumediša ka moka mo studiong wa bolla mmo ke strike wa ga Tšhauke ka mo Almastrift re a leboga Magagesho re a leboga ntle le go senya sebaka mma gore na re gopela gore ke moka o napono re fegolela se borala o lokologe you are protected ditaba tša gago mathata a lena a tseba ke lena nna re a tsebe re a kwele ka lena wale re no gopela gore o no tla le tsona ga botse o di a le ga botse di kwaga le ga botse gore le ngaka ga theleditše ka mola a kgone go tseba gore jwale ge ke tloga mo ke ya kae Thobela nna ke na le bothata ke na le bothata ka mola lapeng la ka kwa mara bothata jo ke tloga le bona ko gae Almastrift so he ke robetse ntate ka kapa go na le selo mo godimo ga ntlo selo se sa rasa sa kokota mo godimo ga ntlo sa kokota ke phaphama ke se utlwelle he ke se utlwella le sona sa gomola he ntse ke se utlweletse se thome se kgwaya mo masenkeng se ngwara mo mazenkeng ke sa re ke se utlweletse ke zume ke boroko ke re mola ke zumile ke boroko ke phaphame gape ke utlwe ka mo ntlong ka mo go tsamaya selo ane se tsamaya o ka re ke nto e gagabang se gagabi like di old dropo di alla ka mo old dropong o ka re go na le motho wa ikotlolla ka mo old dropong mo di head botong le gona go no ba ka mo di rakeng go no ba ka mogo di pizza di a bulega kore ke se ka kwishisha gore gabotse ka mo ntlong ka mo go diragala eng ke bile ka ba ka rua katse ke re go na le legotlo ka mo ntlong ka re mola ke ruile katse ya gwa ka e kry mo gating through kore ka makala gore pila o diragalang
ene segagabi se he se thoma se rasa mo dimantlo tshwantse re tengwaye le ngwano ra ingwaya re ingwaya mo sefatlegong ra tengwaya a ke tse boro go diragala eng a botse ntho e ntlukure e ntlhoba boroko ke tlhoba boroko ke ntho e diragalang every day le re dutse mo disofeng sofa go no re gu ka mo morago ga sofa mo di TV o ka re le yona ya otlologa ga ke tsebe gore go diragala eng ngwana ha tsoga furu maloba o tsogile furu a hlapa ha hlapa a roya sekolong gano wa ntwe nngwe fela ka mo ntlong namele ngwana o re yo he ke re keng a re mma o utlwile ntho e weleng na ke tsoe re nyake ntho e weleng ha re bone selo ntho e weleng so ke bothata bo ke nang le bona a ke robale a ke tsebe gore ke gope ke nyaka thuso e kgolo wa tseba malome ka kapane taba ya Almas Drift badudi ba Almas Drift santse ba nke ba rie plan jwale gona ke gale go lekane badudi ba kua ba sokola ene nto golo e ba sokodisang kua ba sokodisa ke taba ya baloi dilo tse di riagang kua Almas Drift a se tsona ke tšentšhi kudu ene e a tlaisega mma gorena ke kwa gore dilo tse di thomile gae mma go kae mma o tlhokofetse before mma go a tlhokofala go diragetseng before mma a tlhokofala gore nka no re ntwe be le gona mara rena ne re se aware ka yona ao ne re se aware ka yona ka re ke gopola tšatši le leng ne ke tswile ka shopong ka re he ke boa shopong nete he ke tsena ka gate wa ba le something like o ka re metsi a ntšhela mo maotong ene wa fisha ka nako ga go pula ga o selo ga o maru manong ka re mara metsi a tswa kae ka makala gore metsi a tswa kae ene le di-old dropo tse le ga ene ntse di lla bjano nna a ne re sa šetse ka mokgoo bjano he di thoma di diragala mo go nna mo Lowfontein ke thoma o realize gore mo se ntwe le gae be e le gona o kompotse mo lena e letimele mabone kua gae a ke tsebe gore mabone a timiwa ka re nako nngwe be re robetse a re tsebe ka gore no go na le low shedding ene low shedding ya rena nako nngwe e thoma ka 5 mabone a boa ka 7 ba tseba go ba bantšhi ba ba ileng ba tla mo ya mara mabone a ile a tima mo bekeng a no tima nje a ba laita ka squishishi ro dira nna ka ipotsa gore ke low shedding mara be e se nako ya low shedding ke bona le tlile le setlogolo se le sona se ya tshwenyega ka mokgwa nke le no mo fang re kong gore ngwana wa gabo rena bothata ba gage ke emba Melang ka moka ka lebitse ke nna re thabile kwa gae ke tshwenya ke segagabi o tshwenya ke segagabi se dira nana ratengwaya bošego latengwaya e le dira skalla ngwanaka e le dirang ntwe o ka ra ratengwaya bošego ane le mo masenkeng e ka re ya tengwaya nepelele ka montlong ka re ya tsamaya e ne nako ka e le tshwenya ke gale goba o thoma go ikwa matšetšea a se gale ke ngwana ga go mama ke setlogolo mmage o robetse ke gopela mmage o jele ke mama mmage o ba le thwasong so o tlhokofetse a le gona ko thwasong ba jo na sa bajwe o no tlhokofala nje go diregileng na le ko thwasong re tloile le bruru wa ka bo 2 re ro mohlola gona ko na thwasa ko teng ko Lowfontein ko dimko ra re fitla kwa wa ra dula le ena go sena le bothata ngwa a le right a sena le bothata ka bo 4 ke re boela morao ebile ke fitla ntlong ke re awa no ke thabile ke tso bona ngwana o right ha ona bothata
ka bo 9 ke kholo e tsena ba mpotsa gore ngwana o tlhakatlhakane o ile tleliniking ba founela gae ba mfounele ba re gape ba re ngwana o tlhakatlhakane ba mo isitse tleliniking re tloe tleliniking re ye DC re fitlha DC ko tleliniking a wa re ke re ile go fedile ka ngwana re fitlha kwa re botsisa gore go dira etseng ba rawa o tlila le so ya ngwana e nyaka re tle re lebelele re lebelelishane re bone gore bothata e ka ba ebile eng ala mo fa selo ala mo ela le selo sa go ja a wa re mo reketse maswi a rekile ko wena a rekile ke rena okay ya no di kusha bohloko ye ya ngwana ye e tlo nyaka gore ke le lebelele yona re boneng gore bothata bo bogolo e ka ba ebile eng mma gore nano ga ye le phitse le yona nako kae ka kwa gae ntho ke ya gale e ya fetoga e tsenela mapaile lena e dira eng goba e no le loma fela ya peleng e thobile area ka mogo like ha o robetse o no utlwa ka re o na le motho ka ona mogo ke kwele o bolela gore go ne le tše dingwe tša ditiragalo tše e leng gore di bile gona go tloga ka kua gae ke kgaitšedi yage o mmona mmo lebaka la gore ke kgopetše gore ba tle le yena o šetše ka gae so be ke nyaka go checka gore yena se as experiencang ka kua gae gone jwale sentsoe le kgaitšedi ya gage a re tše dingwe tša tše a di ikwang kua go yena di thomile ka gae and then yena jwale ka motho a dulang ka gae mathata o itemogelela a mohuta mana dilo tšewe di sa le gona ka kua gae di sa tšwela pele goba di oketšegile di fokotšegile di eme goba jwang ke ka baka le ke ileng a tle le yena ka baka la gore di thomile gona ka ku tobe ka mokgwa a bolelang ka teng sestere ka mo ka ge nna ke setse ko gae kwa le nna ke na le complain e tshwanang le yona eo ke na le complain e golo Mr. Moremi na le complain e golo ambe a ke robale ka mola total gore a ke robale go na le oldropo tsoko e leng teng mo ntlong mola oldropo yela e thomile ganyane e like e betha ganyane pero no e wes gore ke utlwa le ke le ko front keone utlwa ke le ka kwa ka mo dining room gore selo se nka re se betha ka matla beno ku ya teng e dira too much oldropo yela e dira too much mo e feletse ke feletse ke khile le ka mora ile ka re no a ke itse gore ke selo man se se leng ka mo ka re ke nna ke le wana ntlo ke golo ka khile ka mora ile gore no ke se ke benne e bila ke sa tsena le ka mogala ga yona because ke sound ke utlwang e bushiwe ke robetse ko mas gore wa kwa gore ka mo sola bona o le one mo ntlong go mara wa feel ka mo a ke one ke na le motho ore ke na le something se se leng teng ke a feel mo ke robala mo teng mo gore straight le senkele le straight le wa tsamaiwa mola ya ke kutlu wa utlwa gore a go bestele monyako aka ke robetse ka mo kamoreng ke kids o feel ka re motho wa o phutsa like go monyako o phutsa ene this thing intiralang intirala mo ileng gore heke ntse mo ntlong mola gore le nka tswa ka re ke a tswa impusa gae ntwe like sentse ke phela ke le one ka mo ntlong ene ntwe ke dinalo tse ke dinanang ka mo ntlong ka mola ke nonana lo yana tse ding tse e leng gore ke feletse ke dipusulu mara ke sa phelelang like ke nalo tse ding tse dinchamp and then taka ka dia bereka Mr. Moremi dia bereka ene ke mesa me bereko gantsi thata le malo yana go se re ke mmerekong ke apply ke so apply fela mo go be le gore mo ka apply le mo teng batle le nna pila finally a ba sa tshwara dikolo tsa ka a ba sa bua monna a ba sa dira selo it's been I get 5 companies or le no maloba ne go se re ke tsamaile batho ba se ba sa bua mo gonna ka beno ka no re a tsentse ke tlwaetse fele from kumrao kwa ke itse ro a tsentse ro ke tabarna re gone ifetsa
ba mpotsa ka date so re gopela ro nyaka interview sentse o tlo ira so o tlo mo ka sentse re tlo bolela awa e ba taba tsara abasa aksa ba kreya mo phone le ke ba phone le aksa ba kreya mo phone otherwise mo WhatsApp-ong ke ba respond yeah so se le ska se dira le 6 times 7 times ko several times se direga ke a bona re mo na le ntwe e sa tsamayeng ga botse ke khona o bona nna ka bonna re mo a ke sa liwa ne ke tsamaya go ngela lora ke tsamaya ke no utla ka re something like ke thuse ke something yana ya go tlo ka na le something yana se le mo ga o fileng montlo mola masenke alla ke gona apia ke re fetso la apia fela mo ke be plate ya ka mola ke tsamaya ka mola go tlhatso go tlhapa matso ke iwane kana go thome masenke ge nka re go na pula wa bona letsatsi le ka fisa thata nne go boa ga nka re go khulapanyana go re masenke a dirang o be le that sound e tshwanang le eo ke ntola ya gore masenka a ikotlolla mara ga re wa lebella ke bošego man ya ke bošego okay le yona la ikotlolla sometimes ge e le office le anor thata nyana beno ala di a like nka re pula yana nka re pula ya sara like ntlo yo the whole house ke re patches ke re go nolla ka ke re ka mo kamrinya go nolla ka mo ke ka mo ele go nolla ka mo wa ke pota ka mo dainro go nolla ke ra wa bana ga ne me pula yana ka montle ke tswele ka montle gore le tu ba gona pula enang mara ke tsena ka mo le ke no feel ena sound gore pula ish wa itse ka mola ke kra ke na stress too much ke kra ke le stress too much tabe ya ka ya mmereko ya o mesa mmereko ga ntšintši e a khona go tlhusitse re pila go diragalang ka nna so that is why le mpona ke le mo ka tseo ke re ke tlo nyaka thuso go gopela re ba nthuse and then dilo ka moka ga tsona tše di diragalago ka mogae ka moka ga tsona ga di affecte taba tša gago tša di-relationship awa ali o re tse dintse ke no di bona normal go na le lwa normal go no mo phoso le nna ke nna ka mo and then le nna phoso ke ena ka mo la ke sa it mara tse ke di bonang ke no bona le tse di direga it's natural tse di re natural go no le nna ke dirile so then ya ke blame mo dinto di nna le teng mara tse e leng ra a di right ne ke tla bolela re no na le tse ding la ke di kushishi mo yeah so ampor mme ke eng le lena ke bro wa ka ke ausi aka le bana ba motho and then lena le dula kae nna le ausi re dula ko Lofontein and then ko ga go setse yena and then ka kua wena o teketlile wena ga o ne matata le nna ntwe ya ntshwenya ko gae ka ko jarteng ko ke dulang and then re tlhale yona vele ko gae ne ntse ke utla re le ko gae ne ke re ke robetse ku tla ka mofasa ga mbeto go betha ntwe re kuku ka mofasa ga mbeto ka nako nngwe ke re mo lefestereng ke bone seriti sa ntho ka rena le maboya a ma brown o eme mo lefestereng ke re ka lebellisisa ya shiruga and then ke ile ka re tšatši le leng ke na le mme o mongwe wa moprofeta mme o la a re gape ka kwa geno ka kwa go na le phoofolo and phoofolo e ke kgolo and then batho ba e bona mara lena a le e bone and then ba tsia o ka re kwa geno la loya he ba e bona and then e tsamaya le di kgomo furugo ge di ya nokeng mara e boantši buana le dikgomo batho ba e bona lena ga le wa tseba re bokotsi ba ntho ke sa go tsene ganong ya gore batho ba e bona lena ga le e bone e tla se beta ba fela ya gore le ya seleka wa bona ge mphakati kapa maloko a setšhaba ge a ka fetša a bona dilo tša mohutowe ga ba tswafe go no hloma sehlophana ko ba dutšeng gona go no re no mara batho ba gora gore ba seleka ene ke bona ba diang gore le rena mo motseng re be le mathata nto profo e šetše e diregile malapeng a mantši mo e leng gore malapa a mantši a tšhumilwe maloko a family a mantši a go ba ditšwe ka morago batho ba tle ba lemoga gore no man mara o ka re dirile phoso mara ya ba gore tshenyagalelo e šetše e bile gona so lapa la batho ba ke le hloka thušo
ya ka pelanyana ene le batho ba dudang le bona kore ba kwešiše gore dilo tše ga di mo go bona ga se tša bona wa bona ge o tseba gore ke ne le selo ke saka o ka se tsogile o se nyaketse thušo gore se ya go hlakiša already go o tšea selo se tsamaya le melao wa tseba ge se dira melao ya sona o ka se re moremi nthušeng so batho ba ke ba tlabegile ke ra re le setšhaba ka moka ba ekwe gore batho ba ke ba modimo ba tlabegile le bona gore tše mohlho mongwe le di bonang nna re sa di bone nna ga re bone mara go ne le tše le rena re di ikwang jwale ke ka baka le re tlhokang thušo gore dilo tše re di ikwang di re katoge tše lena le di bonang di re katogeng thobela e no ba jwalo malome ka kapa baloi ba kgona go tšea diphoofolo ba di rue ka lapeng la bolena ba kgona go tšea ditholwane ba di rue ka lapeng la bolena ba kgona go tšea dinoga tša bona ba di rue ka lapeng la ga bolena ba kgona go tšea lapa la bolena ba le dire pleke ya bona ya go bea dilo e le ge ba nyaka gore bošego ge ba itla ba topa ba no fitlha ba tope ba romese ba se roma mo se yang gona ba tšese ba se rome mo se yang gona that's why ke botšišitše gore le hula mokgekolo le bile le hula mohuta mang ene kgaetšedi ya ka ga e otololla goba ge e ka ba gone ka mokgwa le gopolang ka gona ena sepa sa gopola le tlano thušana ka yona gore moroka a kgone go ikry-a gabotse a ekwe it can happen gore go e otlolola gabotse e tla be e thuša gore ge e ka ba mokgekolo le marobetšeng le ena o hloka thušo and then le ena a fiwe thušo ya gore a kgone go robala mokgekolo ha a tlo robala le yena o na lela ka moteng a re ka moteng go bohloko a re go a fiša and then le ngwana wa sestere le yena ha a tlo tlhokofala before a tlo ya thwaso nna lela ka gore wa tša ka mogare le lasbon ya ko gae le yona ne lela ka the same a re wa fya ka mogare and then ge ba hlokofetšiso a ba ruruge awa go ruruga ne ba sa ruruga o na rurugile maoto ke lasbon ke lasbon he le magoko yena o tlhokofetsa a le gabotse le ngwanyano wa kao le yena o tlhokofetsa le gabotse le papa a senke ba ruruga aowa okay jwale lapa la bolena banna šile lona le ne bothata malapa lena šia ona a ne le bothata potšišo ya ka ke eteši lenyetše le hlabile go fellela goba le no kgopelwa ka magadi goba le no tswa ka gaelago tenyakela metsi ya lena re tswile ka gae ra yo nyakela metsi ya rena gore a re le lenyalo a le gona ka moo mmereko o gona ka moo a gone bophelo ka moo lebelela dilo tše ge di šetše di affecta ngwana o monnyano ke fela ke botša batho ke re malome ka kapa batho ba ba dutšeng disantene ba dutšeng dipolekeng tše di botse ba tšea gore bona a gone boloi ge ba tlile mo gae mo ba kuka dithokolosi ka dikoloi tša bona tša di-mercedes ba sepela le tšona ba ya mo ba dulang gona ge ba fitlha kua ba fološa dipeke ba etšea ba enameletša ba iša gona mo roomong ye ba dulang go yona ya godimo makala e segale gona ka montlong dithotho tše di šetše di thomile o ntse o le gona kua batho ba rena rena kua boloi ya bo gona le eng ya bo gona gongwe le ditokološi di tletše kua batho ba bantši ba sokola kua ba ipotšiša gore lo tše di re sokodišitšeng gae re ditšhabetšeng di tlile jwang ke bolelela lebakeng la gore le re dilo tše di tšwa ga bolena thokolosi solanka o sa e rake wa itloša go wena ge ba e rile ba e tlamile ka motho wa robadiša wa seriti se sa motho e tlo go šala morago go ya go ile that's why le lena e le šetše morago go ya malapeng a lena prof batswadi nke le se ka re tšhabelang ka ditomo ma go ne potšišo e nngwe ke šo gore e tlo boa la boraro a e arabege mokgekolo o robetše ka tsela mohutamang go diregileng yena na a lwala a re ka mo go a fiša thata na a ratolola ka poleketse yena ka bo yena o na le sukiri ba se ba thoma ntwela gore ke kwa batho ba mpitša ke kwa lentšu ke kwa eng
ga botse ga tlo thoma o lwala thata nna ne setse re le ka mo Lofontene motho o ne a dula le ena ke last born ya ko gae e tlhokofetseng rena re ile nka no re ka di last minutes se tsa lwala thata ke ya vela tlo tlhokofala mahu le a bonelago a di last born a botate a bo moredi a lo khotsofatsa ka mogwa tlileng ka gona go ba a lebelaetša ana a re belaetša a swanetse ba belaetse malome ka papa se mahu a ga botse a go nore motho no ba bua re teng ya ka gapela e chaile a se ona a tloganya ka go lebelela ge motho a tloga ka gae o phetha ditaelo gore dilo tse e leng gore ke tša ka magae a se ka ya le tsona motseng wa gage ge o dula makgweng o dula disabapong mo o dulang gona go o tloga mo o bona o ka re legae le la gago a le raete phetha ditaelo gore ge o e ya go tsena ntlong ya gago mekhokha ye e leng mo gae e se ka sepela le wena ya go šala morago so probleme golo kore lena o kuka dilo la sepela la di iša malapeng a lena le sebe la bereka malapa la lena mo e leng gore dilo tše di kgonno le šala morago di a sepela le lena gopolang gore ge le dula ka mogae e filapa la bo lena go dula thokolosi tše ke balekane ba lena di sepela le lena mo lena le yang gona ge le ria nto botse di lebeletšene mmereko wa gona ke go eseng ene thokolosi ya thata ye e leng gore e boima gore e tloge go motho ke ye ba e berekang ka gore e mo fepe ka mokgwa wa gore e mo fepe ka mapadi so ke mo le bonang le palela ko go nyalwa gobane ba le nyadišitše baloi ba lene batho ba le nyalaneng le bona le ge ba re lenyalo le a gana le ka se gane go wena la gana go sesi la gana go abuti o bele ge bana ba be ba sware di 40 years 45 years go no pala lenyalo go ne ntong e tsamayang ke ntola ba ibitsang gore ke generational curse ba le curse itse ka mogare ga lapa go ne bitla le ba le berekileng ka lona ene motho wa senya ka mogare ga lapa ene lapa le la ga bolena ka mogole bolalang ka gona ke lapa le la le phelang le seriti sa motho le phelang le spoko ka gae mo masenkeng se a tsamaya o nkušiše le swanetse gore dilo tšela di leng ka mola le dintšhe di ega ga botsona ene baloi ba kgona go tšea seriti sa mmago lena ba se berekiše ka tsela ye ba se berekišang ka gona dilo tšela ge di dutše ka mola di bone o ka re di fepa ke monga tsona be ba le bitša baloi batho nna senke re no utlwa ba re bitša baloi ke no utlwile mme ola a re batho ba e bona ntho ene ba le lebeletse ba re la seleka ba re le baloi ene lena a le e bone ntho eo go abe ke tlhakana le mme o mongwe a nna ka strata sa ko gae a ema le nna mo trateng a mpotsa re wa tseba ke feta mo geno mo ke bona nnoga ka re nna nnoga re e bone a re mara nna ke a e bona and then lena le ile la dira eng ka taba eo ka gore ka nako o ne re sa gola and then re batswadi ba sa phela ne re sena gore ka tetseela sepheto so after motho a fetša go botša gore ge ke feta mo ke bona noga ka mogageno o ile wa efa batswadi goba o no te tshwarela yona ke ile ka mmotsa mma rena ha e bona gone nnoga ene wa bona re ba le shi buile noga ela batho motho wala ile nga le botša ka ona nako ela wa bona re shi buile ya letshwenye ka re le di-business tsa rena ne ke na le business ka mo yona e wele ka mo le bana ke na le bana ha re kwane le bana baka re no lebelana fela he re tswa furu re no thulana mo menyako ha ona wa o mantseng o mongwe ha ona wa re no thulana fela mo menyako ha re boledishana ha re kwane business ya ka e wele thogo e wele be ile business e jwang mama ne le tavern a sanka wa rotšwe ile ba go fantwane ngo ba re ke nongo bane ba re ibitša batho so radio e homotse mma gore a ke tsebe a ke sa gopola ke rage o e tšwa o no ba o nyaka tša bophelo mo gongwe o nyaka gore business e gola senke ba go fa nongo bane taelo tša business tše bo di berekiša tše di jwang a ke no nyaka motho fela ntshwarela jarata ma gore mama o se ka tšhaba go bolela nnete ke kgone go thuša
Magorena wena wa re botse nnete ka tšhaba go mpotsa nnete re kgone re tsebe go go thusa Magorena a se mohlolo aowa ebile ga se dihlong batho ba di-business re a tseba re ba ema a go ne ka mokgwa o ka ranang business ye e leng gore e swantse e kgoboketse batho and then wena wa no senya ke gore a senke ke no berekiša selo alright mohlho mongwe a re no re o ile wa diragala gore o kaya and then ba go fa nto e leng gore a itlo di a tšele na le dikwanetseng goba wena o tlo shaetša yona go ya ka melao e ba go fa a ke re ge ba go fa ditaelo ba re wa gaša wa hupa o lokela ka potleng o dia jwang ge o ka feila o mongwe wa melawana yewe go ra re o feitše ntwela taelo la ba go fileng yona ka moka a re bone le noga ebile a gone motho a ka naganang gore bone le noga e no be le gore wena bo pheta ditaelo o re business e gole gane motlho mongwe o na le ntho e sa tsamayeng ga botse business e yago awa ona o tlile motho a fitlha dira tsa di dirang mo jarateng mo a fetsa go na le ntonyane nngwe e bofileng yana mo like mo leboteng so a ke tsore ke yona le re keng ke le gapananyana ya ba go file nongobane wena o nongobane ya a ke tsebe ya ba go file nongobane ene nongobane ba go fileng e fihlile tswaletše dilo tša gago ka mokana ga tsona ene nongobane di a fapana go ya ka re ba e dira jwang nna normally a ke dile ka tsona go ne le batho ba e leng gore ba bereka ka tsona ke re mmereko o no ya ka gore badimo ba ka gobe ba bereka jwang so ge ba ka go fa nongobane e wrong wa kry-a e le gore nongobane ba go fang yona mo gongwe maybe e ne le mokgwa wa gore e ne melao le melawana ye e leng gore santse o e latele wena wa se e latele e kgona go boa ka bo yona e tsogele wena maatla motho a go fang taelo o swanetse a go botse gore ge ke go file nongobane ye ge o bona e dira so o swanetse o bue go nna le kona ga ba go file lona gore le tlo bereka o le bona le ne le nnošiso le tshotshoma makhura le bela le etswa lekhulo so le yelela so o kgone tseba re le go le ra gore mo go nna go tlo berekega ene le kona le lengwe le lengwe le ileng gore le ya diriwa kudu la go tliša tšhelete ntši le ne ditlamorago ene before ba le direla ba le botša a gone gore ba ka go fa le kona ba se go botse gore le kona le ditlamorago tša gona keng so ge ba beile le kona mola le gone nto e leng gore ya le bereka lona nna ba bantši balwetši ba ka ba batlang gae ba tseba ke bereke ka makona modimo wa ka a bereke ka makona mara gone batho ba ba tsebang ka le kona le e leng gore ba kgona go fa ntle le gore le hlabelwe le dire eng le ne le batsebi ba lona wa e bona so nako nngwe motho o kgona go fa lona gantsi nto la go fileng yona e ya fetoga o tlo kry-šetse ikitima e le morithi ka mogae e le sepoka ka mogare ga lapa ene gore o tle o se tswalele santse o tlo se tswalele ka le kona la gona la go tswalela sepoko se se leng ka mona go ne mme o mongwe o ile a tla mo radiong a lla ka yona nto ya makona wa ga Mdluli ntho ela le go ntšwa le malome ka kapa e sa re fa problem e serious re lwele le yona ka mogore ka kgonang ebile ke bone gore ntho e kaone kore ke nyake motho wa berekang ka makona because a e simple gore e tloge so go ne le motho wa berekang ka makona o e leng gore ke a tseba gore ge ke šetse ke gahlane le yena re tlo kgona go lwa le ntho tše dingwe tša ga Mdluli re di kgonne but go ne le ntho e leng gore e ile ya diriwa ka le kona then le golle sa le problem ya gore nthola ya tshwenya so le kona le la solang ka lekeletse mo la taveneng ya gago a go ne re go tla ba le batho ka mo ka gore le kona ba kgona go le thebola le kona le swana le motho ge le phela le ya go botsa gore okay ke a phela ke right ba le ke tlotlisha batho ene ge le kwa o santse le tsoše ka re le ka se dule le sola le godimo le beile so that's why o kwele go go botsitse gore na a senke ba go fa le kona na wena ba rile ge ba go fa ba re ntwe ke yang a bo ka se no dumela re lekeletša di-1000 ka ga go sa tsebe gore ke jang jwang so ba ile jwang so bolela le rena mama re go thuše ga ba rile ke ya business for batho ba be gona ka mo
so after o ba fetša go go phethela yona business ya gago e ile ya ba le diphetogo and then mohlomong for nakonyana e kakang and then ya thoma go saka ge go diragala eng for maybe 4 years. Okay. Be pick up esa bapa. Pick up go ne nto sengwa le direla yona. Go ne le nto a senga le direla yona. Be ba go file lona ka bokae? Ai aksa go bola ke khale man. Mara go nagana so e ka ba bokae so. Makona aya ka go fapana ka chelete. Salba mpitsa 600 mola. Ka re 6-7 hona mo aksa go bola pile. No, ka se 600 le kona la go goga. A ke tsebe mara re tla go gahlantšha le ditsebi tša makona. Mo bongakeng re a fapana go ne le ba ba specializang ka makona. Then kudu go taba ya go swana le ke ne go bereka le mogala bo mongwe wa berekang ka makona ka mo ke Sipho ke Mahlare ke yena gantši leng gore ge ke ne le problem so ya makona ke a tseba gore yena mmereko wa gagwe o bereka ka lelo tšediso. So yena o ne le botsebi ba go tseba rona gore ntwe ela e tloge kwa godimo re ka bereka jwang ka yona. A se papadi le kona mama. Jwale ge le sa tlole sa goga senke wa ya kwa ngakeng kwa le tšeri ngwa go mmotša re monna gape ba le monna go sa berekega. Ya senke ke sa boela mo go yena. Le pallane ge le tla kae ka gore shue ba go le business ile re pallane ka gore ngwana aka ke yena o na mothasisha. Ena a tlhokofalla gona ko go kwele ba. No e tlhakile. Ya e tlhakile a re yengo yengwe ba kone. A re yengo yengwe e tlhakile. Thuso ye le hloka mo go Professor Moremi ke a mohuta mama ga gesho. Thuso re go pelang ke gore se gagabisela se le go godimo sela sona se re tlhola boroko. Sekitima ka thabene ya gago e ka yona e ka gae go ba e ka gae. Ai ka ntle. And then se gagabise sekitima godimo. Sekitima mo godimo mo otlhe mo ntlong le ka mo ntlong mo fatshe ka mo ntlong. All right. A o mpotse mo nto e thomile o kitima khale ka gaga go sa tswa go fihla kere. Le le yona ile ya pala. Nka se re le yona ka re no fela ke no tsia maybe matswanyana chemistry ke no gasha fela like. Okay. Taba ya noga mama pele nka ka mola ke swantse ke kwa badimo gore ba reng santse re nya ke pele plekela ya ga bolena re go gore badimo meropeng ba re botsa eng ka taba ya plekela o le mo go yona. Thuso yona le tlo ikereya ke tlo leka ka matla gore re ikereya re bone gore tšwelo pele ka ba eng ene re tlo gapeletša re be ka pela ka re ngwana o santse a sekolong a ka se eme go ya sekolong ka lebaka la gore ngwana ba se re ke bona digagabidi a re sepela digagabidi a re loma digagabidi dira eng wa tsoa le yena boshiwa ntso sa re a re ke kwelle ko godimo ke kwelle vele kwelle up until bile a tshwara ke boroko nana bile ko ona ke tsuile ke sa tshwara ke boroko o fitla fru a yo hlapa ntsa hlapa wa iko tšwele o ya sekolong jwang a se ya robala kuna o ya magorena ke tla le thuša ka mogong ka kgona ke tla leka le ya kwana ke le family ya bo papa go lena re ya kwana le ya kwana mama re ya kwana ke tlo le thuša ka mogong ka kgona re kwana mara family ya bo papa e gole ha e ngobi all right phete black and white o e file ke mang phete black and white e ke tsotse ke taelo ya yona ko kerekeng ba re ke ya go dira eng ba no re ke e reke e ke fetsa o e reka ke e phasetse and then ke e apara ba re ke ya eng a ba mpotsa gore ke yana ga e tšedi yaka wa tseba o sa tlo te tlholela mathata a mantši thata bophelong ba gago nke re le batho
re se ke ra bapala ka mebele ya rena kapa ka metse ya rena. Ge motho a go botsa ka ntwe e leng gore e ama bophelo ba gago nyaka go tseba go o sa ikwešiše o se kwa e amogela go nwe le wapere pheta o re a ke tsebe gore ke ya eng then o e aparetseng ke tla reng o bo ba jwa ge ba šale ba go apeša pheta e ne ke mmoditse gore go kereng go na le dilo tse di ntsamayang mo sefatlhegong mo kore ke a babela mo sefatlhegong mo ka re ke te tshwere ka perifere like lena ba sa tlo le thebola le sa phela lena le sa tlo ba ditloutlwane le phela then what if pheta eo ke ya go linka dilo tša bošaedi gape motho a ka se go fe selo morokare even le badimo o ka se no o tsoga o re ngaka eno re apara pheta e then wa se mmotšiše gore ke ya eng kane badimo ba ka ba sampontšha yona go ne dilo tše dingwe mama o ka se no di amogela ene ke batho ba bantši wa tsa malome ka kapa ba aparang dipheta ba sa tsebeng gore ke jang pheta gantši ga badimo ba go fa yona e ba o tshwenya ke dijoine letsogo le mo lephela le bohloko ba tlo go bontšha pheta ye tlo ngalafang pleke ye gore o kgone go loka o bega botse ene ge nako ya gona e fihlile ya gore o e hlobole wa e hlobola a ge mama o thoma nkgopotsa jwale ke nagana re ka re ne ke tshwere ke loto ne ke na le problem ya loto la ka ne le bohloko go tloga mo nokeng kwa go ya fase mama sale o e apara loto le le fodile sale ke e apara loto le le thotse ya mmereko wa pheta ke go thekga dijoine ge o ka bolaya wa bona nke ba re o e apere o bolaya ke molala ba batlo go botsa re tsa monya ka pheta e so o e apare mo molaleng molala ga go fole ene pheta ya badimo a se gore ge ba go file yona o e apere o e aparela ruri ge o ka re o apere pheta wa makala tšatši le lengwe e thaoga tsebe gore badimo ba gago ba kgotsofetse ka pheta e tšea pheta e o e bee fase o se ka re ge e thaogile wena wa boa wa e bušetša mo go wena badimo ba go bontšha re kgotsofetse ka pheta ompana nna a ke sa di apara dipheta nako ya gore ke di apare e fetile ba di nyakile ka di apara nako ya gona e fetile ke sa tsebe tše dingwe tše nkareng mo matšatšing a tlang ba mpotša gore ke di nyake nkwešiše so ge o ka bona e thaoga phete o tsebe gore se be e tlileng ka sona mo mmeleng wa gago jale ka kalafi go lokile maloba wa tseba malome ka kapa ke bone ngwana o mongwe kore a apere pheta tše dintšintšintšintšintši ka re wena o tlo ba jwa wena ene a o tlo ba juša ke boloi o tlo ba juša ko roro le ditshipi mo mmeleng wa gago tše dintši dintšintšintši tše e leng gore di go hlabiša madi pheta tšela ke tše dintši kudu ke apara ke batho ba bararo ba bafo kore koso mo ke so ke ya mmotšiša ke re monna pheta tše ke tša kae o ra gome ke e lorile ke ka ra wena badimo ba gago a go ne motho ba ka motrafang ka mogodu se ke strafo se segologologologologolo botša badimo ba go bontšhe phetete o e apara ba kgotsofale go ba tše pedi o ba tše tharo se ngore o kry o apere close to 20 ka mo o apere 20 ka mo o sepela ka pheta tšela mo molaleng le gona o lekeleditše matsogo a le gona o phathagile gane wena mmele ga go tlo ba freene aowa banna la tseba re keng mmagorena ke tlo go thuša re bona gore re bereka jwang lapa la geno le loke le bega botse tše di sa nyakegeng re dintšhe ka mola gare ga lapa wa nkwešiša kere thavena ga go rata go bona e bereka kere re tlo go thuša re bone gore e tsoge re ka bereka ka mokgwa wa mohutamang nako o tsoša thabene mogala bo bo o dula le yena o kae o tsamaile le yena le mo dirileng awa ra mo dira selo no itsamaela le no re le tsoga la no kry-a se gona awa o no tloile fela re o ya toropong ya ba ile gona ile go mo founela ke mo founela o no re ke tlatla le wena wa gago sala ya magweng sese nna sale ke kgagana le pape ngwana ka taba jo tse ne ke di bona ko gae ka nako ke le ko gae kwa ne ke re ga a tlhagelela ke mmona ntšhentšheditse a le ka mokgweng ka re ke bona tšhwene jwale ra be re kgaogana from 95 and then ke ge ke tlo kry-a o mongwe no ke sa nna le yena mara phoofološi ka nako nngwe ke na le o fila o ka re ke robetse le motho o mongwe
ntse ke na le yena, and then le yena nako nngwe o na le mpotsa gore o lorile a robetse le motho. Wa tseba gore ke eng o bona nto ya go robadishwa le dilo e kotsi kudu gobane malome ka kapa yona polelo be ke e bolela ke re banna ba sa digwareng ba bangwe ge ba fetša go ya digwareng le basadi ba bona ba tsoga ba bajwa kore wa no ya le yena la se berekiše dilo tša go itšhireletša o tsoga o bajwa mo e leng gore o kore a kgone kuša gore o ka re o jile eng ge o ka se bolae ke mala teng eno sega thekalela opa banna ba šetše ba tšhaba le go ya goba go le basadi ba bangwe ba fetša go tsenela digwara le banna ba bona kore ka morago go tla peine nngwe e leng gore a o sa duma selo ge o ka bona o hlagela ke nto go swana le o tse gore ba go berekile ka lekgobalo ba go berekile ka moleko mogolo wa lepheko la gore o palle ke go ba le boiketlo go ne le molekane la itse ba taba mokutu wa mang ile ya go hlagela so dilo tša go swana le tšeo re swanetse gore re go hlapiša re tloshe meleko ye e leng mo go wena ge re fetša re santse re go thome ka sefuthu pele ge re fetša go tsentšha sefuthu re ya go oretša ge re fetša go oretša re tloša memoya yela e leng mo go wena ka mokana ga yona ge re fetša re go iša mo go neng le noka wa hlapa sefuthu sela go fetša go se hlapa sefuthu sela re go hlapišitšeng ka sona re tla be re tšhetše dihlare tše e leng gore re ya tseba gore tše a gone gore ba re di ka palela ke selo mo go wena tšhela dipheko tša go swana le bo mohlapafifi moraka thuru suswi la boroka ko re tloša dilo ka mokana ga tšona ko re tšhela dipheko tše e leng gore ya tseba gore ke bo magorometša dibata mere megolo ye e leng gore ya tseba gore ge re tšhetše ye a gone gore o ka palela then re ya go hlapiša ra tloša serithi sa gago ke nto e santseng re e dire mo go wena pele re ya go bereka family santse re thome ka wena pele re ye go tloša se e leng gore ba go apešitše sona o apešitše ke batho ba babe ka morago ga go tloša dilo tše ke mo e leng gore tlo thoma ba le re go diele dibafo tša gago tša mahlatse ka morago ga bafo tša gago tša mahlatse re ya go nyaka mohlare wa e leng gore ko mogolo o ba khalabe ba geno ba tla beng ba go kgethetše ona re bereka ngwana rena ka mohlare gobane dilo tše ge ba le riela tšona ba di bitša ka maina a lena ro nyaka mohlare o ra go bereka ka ona ra boa ra nyaka solo ra raka tokološie ra fakela fale ra tseba gore ba le mo moriti o mongwe mongwe wa mohu o sokolang o ema mo go neng le solo wa tloga mo go wena wa boa o le gabotse ra thoma ba le ra go bafa ka hlare tše e leng gore ke tša go bitša mahlatse ya medimo ya geno ya nnete then dilo tša gago di a kgona go loka ya ba gona ba lo thegiwang ka pheko tša gago tša go itšhireletša ra ya kua gae before tsena kua gae wena o ema ka ntle rena ra ya go lwa le phoofolo e leng ka mola ya ba gona mo e leng gore dilo tša gago di kgona go loka nonkoba neo ya godimo yeo ra e bofolola then ra tseba gore re bereka ka mokgwa wa mohutamang then dilo tše e leng gore di a tshwenya ka mola gae ra dintšha ka mokana ga tšona ra bona gore re bereka jwang then motsola wa hlweka wa ba gabotse dilo di a kgona go sepela gabotse ka mola gae ya go kwagetše magagešo ke kgopela gore nna le lena re emeng gona mo tše dingwe tša gore re tlo thoma kae ra tsamaya jwang go tloga kae re tla di bolela ka mola reception ka mola ge re tšhaišang ge e le ga jwa le gona moroka ba remele ka mola reception ka mola wena mama wena o bapala tšea ke ya go fora wena sa le o thoma taba tša gago eno ba tšea ke ya go fora re tlo go thuša o re ke nongobane le lekona re ya leboga batswadi re emeleng ka mola reception ka mola thušo le tlo e hwetša no makantšane selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on ge wa ga go mogwera a feletše ke data goba a le offline rena dula re ena le wena motse community radio station your friend to rely on I'm
Precious Spears o no ga tlhogo tše pedi wena go roma gore o ye go botša motho gore kapi wa motsoma ke moka go fihla kua kapile o ntshenya maina o bolela jwale go tsene wena jwale a khuluwe khulus a re a leboga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM gomme a re tsene familing ya bobedi ya go tšwa gona ka fale lefaseng la ka maphotla e ka sena masogana thathago re a leboga batswadi morokang ko ba amogele semmušo mongaka ba titsebiše ke moka re nape re dule ditabeng thobe ole mene kudu ya ke kudu kudus ya le kae ba geshu re gona ke ba ga manna ba wa mnguni emaphotla nkono e bolela ka Sepedi mnguni ke mokoni wa ga mang mokoni ye mnguni o wa ga mnguni senanazelo sa gago se reng thubana o nguthubana awusishaye kancane lapha sizwe thubana mkhala sinana sakosele sithini thubana mkhala sinana sakosele safika emphinjeni sarabalala ya sakhustini sinanazelo siwasi o siyafana yes ninjani na siyaphila ya siyaphila siyafana mara mina ngitshade wajiyana sithini sakajiyana wajiyana mbandriya mavuka ngebisi madlaza abanye mabadlaza bakhe uyajabaja ay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  re a leboga batswadi re a leboga le ka no tsebiša semmušo ke nna mamang wa ga mamang ke tswa kae jwalo okay Esther Mnguni mbuya emaphotla ya mara msegare be ke bolela le wena o bolela Sepedi man ba go kgalemile batho nka se pass o fikelele o khulu o tlwepe Sindebele awa ke sibolela le Sepedi wa se bolela machiana ke dumedisa ntate Kakapa le ntate Moremi ke machiana ke kamala mihleke ngilina Mnguni kihlala emaphotla kilotshisa abalaleli abanabo asinabo nabo babakapa lapha siyathokoza khaitedi ya ka o ka nape wa no fegolla se borala mo we ka baka la gore ge ile mampia o na lapile mela la ruri yo babakapa re na le bothata hle ko hae ke sanna ka mo hae a ke sonyaliwe and then bothata ba rena ke gore re tlhokofaletse gantši man since ka 2009 ka le ka 2010 2019 le 2021 le hula mathomo le bile la ngwana o monyane man wa 14 days o no fihla mo lefaseng a bulegile mo maleng re sa tsebe gore problem ke eng and then la bobedi ebile mme wa ka tlhokofetse a ile monyanyeng ko Ramogolo and then abuya o tsamaile ile Friday Saturday Sunday Monday he abu tlhakatlhakane and then re checka ra msa ko motho a re ba mo jisitse bi nyama ne ba re ba mo jisitse nama ne ba itlhabile kwa ko monyanyeng. And then ka 2019 le nna self ka ima aka kira ngwana ke mo krila le stillborn. 2021 papa ka tsamaya re ya le hung le ba mmedise ko rangwane, and then a fitla kwa a re ba mo tserile Tuesday frugo ka la boraro late a re wa bua o ya hae a tlo hlola, and then o tla boela for weekend. Bua ya le mola matenslo pa ira kotsi a tlhokofalla gona mo. And then dilo tsa rena ha di tlhakane. Ke bolela so e feletse ke mmereko ka November.
ke so ke re mere le bana ba rena ba ke na le ngwana wa nganyana o tshwere ke mahlo ke na le setlogolo se no tsoga bosiung je sa lla ke sa tsebe gore bothata ke eng. And then ko hae vele ha o tlakane and then le bo abuti ba rena first bona ko hae na Thabana since le yena o tlhokofala papa rena ka 2021 nka rutlile 2 times ko hae o ke mo latelang since a tsamaye re seno boloka papa rena. And then o last born wa tla hae marotla scars ane re kopela thuso re ka thabela thuso nngwe le nngwe re ka e kry-ang. And then ntle le gore ga go loke selo le tlhagela ke mahu ngwana o tshwere ke matlho jole le a robala ka mogae a re robale go na le dilo tse di tsamatsama mo dimantlo. Last nyana ke no tsoga ka kgasha ka spirit le letswai at least wa ba piterinyana mara awa he re sa kgasha vela re robale no utlwa gore kutlung mo dimama senke re sa tsebe gore bothata ke eng. O baba makatholi accident bakahamba nobani? Bakahamba no baba omncane and then no driver omunye ubhuti wethu hlala la isayida komhlanga. U driver bekungubani bekubaba? Nguye lo bhuti wethu lo baba umntana ngakasogulu. Okay. Kule accident le yakwashona ubaba nobani? Kwashona ubaba yedwa ngoba ngesikhathi bashona la benze accident ubaba washona same time. And then baba omncane bamthatha but nabathi komhlanga basho bathi nafika le ngoba wafika thulile bathi maybe ushonile. And then kwathola ukuthi ngasikudala wavuka ke isikhathi amanesi azokuthuka ke babaleka bamshiya khona lapho. Wagcina sathola incede wena? Hayi shangazi ngeke ngisho ngoba waphuma bamdischarge wabuya zongcwaba ubhuti wakhe but ubumbona ukuthi akakho right. So abantu laba baphupileko anibaphuphi? No baba mazange ngimphuphe yazinake wani bengilokhu ngizwa bathi bamphupha mara mina sangafike kimi. Mina ngiyamke ngomphupho baba ngimphuphe kaningi beka asonda tosa into le uyitoselela lapho ku ya ikhuluma. Okay beka sonda ezitsisi ubaba ngithi ngithanda ukumbhuda ngagcoke yona msiba agcoke isambatho esigreen enesamkhambisa naso vele sona bekathanda sona mina vele ngiyakuthanda ukumphupha agcoke sona nomntwana nami omkhulu uyakuthanda ukumphupha agcoke sona ayisondweni. Wena inkinga ohlangana nazo lapha empilweni inkinga ezinjani sona? Mina kwami nginenkinga nami inkinga angibereki ngifuna nombereko nano baba wami uyabereka mara sewazisi selapho nalapha ekhaya mana sakunara akusiright ngibonakala kule bathi batsho nangithi ngiyakhamba bathi kunesilwana lapha ekhaya ngesakade mara neta ngangazi ukuthi into esiphume njani vele asikhoni batsho sisithathela nemali ngendlini asibi nemali wami ngoba akusiright nezinto phezulu kwendlu uzakhamba uzongathi ekhamba umuntu not wathi hey or wathathi itswayi nespirits wakhatsha kuya bangcono nyana neyalala nebusuku amalanga la nangilele ngendlini kusokala ngathi kunento banika umbhedo ofuyinyoka ofuyini mara nothi uyaqala awuboni next kangirara ukuthi kubangelwa yini leyo. Lehlala kuphi nginomntwana womrazana una ivekeze ungenze 18 ngen 21 umntwana lo
lona luyathwenyeka mntazana ngimthombise ngoDisemba yazi uyathwenyeka unokuthi aye esikolweni hlangana nabantwana kathi afogoke ronto angazi urunani ungazi urakathandeki uhlala alila ngabangani ngomngane wakhe umunye so bebazinchumi umngane wakhe uthanda ukukhuluma ngaye ahlekise ngaye abanganeni bakhe vele angazi ukuthi ikumu bangelwa yini akasi right so nebusuku nakalele kuyaphapa ubonakala ngathi uvamise ukulala nami babakhe ake kuthi edrobheni uthanda ukuthi mama ngikulala nawe ngilale naye ebusuku nakalele kuyabona ukuthi akalali kamnandi uyabona ngathi uyaphapha uyabaleka khuluma yedwa manje indwezo zingiphatha kabuhlungu ya kuthi angisazi ukuthi ngithini uphelele mntazana urehe mntazana kanamntwana nuna 18 bekathome ngoDisemba kumenzela isiko alright angitshela lapha nihlala kuphi sihlala eMaphodla la eMaphodla okay and then kwakho ngihlala kwami ubaba kwakho iLasbon iLasbon ukuthi amadodana ayi2 nabantazana bayi3 mara abantazana bachadile bahlala emzini abo ubaba kwami ukhona umunye omkhulu wakhe la kwaMhlanga ubaba kwami iLasbon uhlala lapha sakhe khona ngejardini ekhaya mapha mara akusenabazali sehlala thina ubaba uphi nje khona la esedrobheni umtshelile ukuthi uzokufika la yeke ngamtshela okay yeah inkinga zenu ziningi ne eish wena nalo mama lo nibantwana bomuntu ulama mina ngebantazaneni ulama mina ukuthi phakathi kwethu kunosokana lingilama kumara yena ulama isokana lo mara ngebantazaneni ulama mina ugcine nini ukuya ekhayini wena ukulala ekhayini misho umama mina nini ngabo March wena mawulele lapha ekhaya izinto umama akhuluma ngazo la athi ziyakhamba lapha ekhaya vana uzizwe nawe ziyazwakala khulu baba khulu wakala khula kulaleki vele wayekhaya awu umuzi lo yanicine nini ukusebenza dala awusebenza ugcine ukusetshenzwa kusise nobaba iqiniso lihle beka kendo ngitsho uyawubereka ngento zesiyoni beka ubereka yena okay no akunankinga kuzokumela ukuthi umuzi lo yaselincede ngawo mara nani kumele ukuthi nithole imithi ngoba izinto zenu siphela ngesikhathi esi1 umama ngalo phelelo umsebenzi nawe ngapha phelelo umsebenzi so yabona ukuthi kuyakhomba ukuthi ikhona into ehambayo ubaba ngikhena kwenzele isibuyiso sisenzile mara yazi ngiphengathi ngiphumile bangitshela ukuthi senza ihlambululo niyenza ihlambululo kuphela senza isibuyiso senza ihlambululo but la ngibe ngiye khona bangitshela ukuthi ihlambululo le ayikakabonakali ayikenzeki angazi kwenzakalini ngalesikhathi nenza ihlambuluko benigeza basigezisa umuntu wakhona athi sithenga imbuzi nithole umuntu wenyanga okay abobaba ngale emathuneni nikhenayo nobayenzela iplan ukuthi balale kahle ngoba ngesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi nithole imbuzi nigeze ngayo mara nithole ukuthi isichitho leza asiphume la ekhaya ayishangazi ngoba eLasbon asekhaya ithina iyaphuma nayiphuma bamtshela ukuthi baba noma lapha bakhona bakalali bayasetshenziswa ngiyo le ndaba nginibuza ngayo ngoba before sizothola imbuzi siyenze lapha ekhaya sihlabe kumele ukuthi sithole ukuthi abazali bethu balale kahle na uyangithola so ukuthi sizokhona ukuthi manigeza nigezele abazali laba khenina nabatholela incedo ukuthi bakhona ukuthi balale zange silithole incedo ukuthi basithi balale godi zange siye njalo angithi senza kwenzakalani kwasetshenzwa isidumbu sakamama
but ukuthi balala ngazi ukuthi besisetshenzelwe ukuthi alale or njani but kuyafana ngoba still kuyasho ukuthi zange alale ngoba bathi bamsebenzisi boyithuvele batsho abakalali. Wena ubaba makafika lapha emaphupheni mawumbona bathe ilokanje le yekereke uthini lapha kuwe makakhuluma ngawo? Akakhulumi uyahleka nje sesona kangibonako seuyeza khuluma ngisazi thina emaphupheni mara uyambona uyahleka uyesondweni. And umama naye akakhulumi? Akakhuluma. Yazi umama bengithanda ukumbhuda ngayena ke alele ukulala kwakhona uhlubule ngathi uvuvukile akakhulume uthulile nje siyacoca mara akavuki ahlale nedi ugcokile mara ndala akagcoki uhlubule siyacoca nje ulele mina ngihlezi. Okay. Nina nomakoti wangale ekhaya lapha kuhlele mama khona wemntwana lo okugcina lapha kubantwana babafana lapha ekhaya yini niyazwana? Ikuphi ekhaya? Abakashada ababhuti ngisho na bona abomakoti laba niyazwana nabo? Umakoti baphi? Bakuphi? Laba bahlala nabo bhuti. Abafazi bahlala nabo bhuti wenu. Ebesizwana naye besimazi thina bahlukana. Uhlala nomunye asimazi bathuhlala ngedrobhini ngazi simazi ukuthi ngwakuphi. Ene laba abanye anabasihleka sibazi man. Ebesimazi onomntwana ekhaya ukhona ngeweskimini mara bahlukana. Umntwana lo sekana 14 years msana. Yena uyeza kithi kubukhari ekhaya mara nethi banomano babakhe bahlukana. Okay, bathi ngizomama ngale athi okay, enye inkinga yethu ukuthi sikhe satshontshelwa too much ejaradeni. Even namla ePitori ngenesten still nakhona bahlala bangitshontshelwa every time. Namanje ngoDisemba nje kufanele ngikhambe ngePitori ngangaya bazokutshontsha. Ngoba nje kunomntwana uhlala khona umntwanami isokana liyafunda. Last bamngenela khona endlini. Last bamngenele asendlini alele angakakhiyeli. Sobona ngumuntu ungenile nakadivuse ezinkulunkulu omkhulu wathi ulele akazophaphama ngasonga boma 11 waphaphama ngabothuwana nakade phapha uthola umuntu ojama eminyango uphethe iphanga umataramba kakhanyisa ilight ulele nakathi phapha uyambona nakathoma ukumcala umuntu lo wathi baphakamisela iphanga onakacimbedeni umuntu lo wabaleka. Kuzokumele ukuthi lo mntwana lona afike sikhona ukuthi simsebenze izinto zokufana nalezi zingamani zibuye lapha kuyo. Akunankinga. Sijabula. Malume kakapha. Aketse betaba bo mama ba ka mogoki kwa street ino nyaka gore ba no krea ditaelo. Re ba thushe. Ba khona gore maphelong a bona dilo tša bona di bulege di bega botse go bana ba bona la ba kwele bohloko kudu. Taba bona e straight ka nnete prof le nna o e kwele le go e bona ka mokgo ke kwang le go e bona ka gona ditaba tša bona di straight a ke tsebe gore re ka ba lokolla and then re bulele ba theeletše a re ba lokolle re bulele ba theeletše before nesilokolla ngeni baba yazi mina nobaba kwamnaye awa uyagula yazi ubonakala ngathi ihloko la iseserehe ngirerekile bantu bekosi khathi akaseserehe izinto vele nakangitshadawo beyangasenjalo mara since last year yo mara ungathi uthe usedorobheni uyabereka manje uyabereka njani ingqondo yakhe ungathi ayisimnandi wambuza nangavike ingqondo yakhe nesisemnandi wena upho mutsho njalo useserehe awuwa ngihlala uhlala kwami uyamazi mara indoda yakho indoda uyamazi bamazifana kwakade ngihlala yini into yenza ukuthi ukhuluma ukuthi ubaba akasirehe na ingqondo yakhe yenza
angisho mawuthi phela mawuthi asizokwazi ukuthi indoda yakho yenzani ubonakala ngathi vele nogula uyagula neenyawo zakhe zilokhanje zibathi nakazinqoya kuziphuma amanzi akasisererhe mama sifuna le yangapha ubaba kwakho ukuthi wena uthi akasirehe umuntu ongathi uyachisa wenzani ubonakala ngathi ihloko levela isesererhe abantu bekosi wenzani abantu benkosi angazi ngithini wenzani ubaba mara phela wena ukhulumi mama kamona bakwile kanise goba mo Christmas muhlopungwe ene watwa mara refe wena angazi ngithini mara mama Jama bathomsahlangana hloko namagazi mama Jama kancane ngikhaya nasibantwana bomuntu nofana sindoda nomfazi umuntu mhlawumnye nakathoma ukugula uba nezenzo ezisnacks nenkulumo wenzani that is why sifuna ukwazi ukuthi ubaba kwakho uwenzani ubona yena ayenzani ukuthi wena uthi akathatha angitsho mama abantu abagulako engcondweni abaguli ngokufana sho khona bonyana nokukhelejwa kwabo akufani manje nawuchazako ukuthi wenzani uyakhuluma wenzani uba kumremi uzokhona ukwazi ukuthi sho ukuthi nakaso ufuna impengu nofana ufuna into eso ukuthi aberehe yana vele akaseserhe angazi mara le uyithwile musukuthi ngisho ukuthi akaseserhe vele izinto azenzawo ziyasirara Jama mama ke ichazwe nguwe okay yazi ngithi usho ukuthi maybe ukuthi aze athi uchentshile inkinga yakhe bekangaseli the way asela ngakhona nje usela too much and kukhona ukuphela iweekend vele maybe afike Friday Saturday Sunday iweekend le yonke everyday kuseni uyakhamba uyabuya late njalo until lezinto azikhulumako hawa ukhuluma izinkulumo ezinjani mara ngathi zithini inkulumo zakhe ngizo ezisifunayo la ukuthi size ukuthi ubaba mara ngaseserhe ngazi uyathinga ukhuluma ngabantu engasakhona azifuna umoya nabo sesakhe batshwile bathi last week nabo sesakhe batshwile batawa vele akasesera zatshentshile ubaba mama bengifuna ukuthi ungitshele la ubaba makakaphuzi uright asamazi nakangaka nakade samgcina umbona ngabomashi manje wena ekamereni uzokujabula kanjani ubaba sekahlala yena aphuzile akujabula bekukuthulana manje ujabula bekukuthulana awukho wena awunamala leyo ngibhala ke noma ngakaseli nasengikhwareni akusayiwe mara Jama angitsho mhlawumnye ubaba baza ukuthi nabamlaphako engcondweni mhlawumnye bebagijimele nengikhwareni bahelebhe bonyana yes hawa lapho ngawathula semabonana mabonana yeah mama ibithi yamadoda ikhona lapha ekhaya lethu baba simncede hawa vele kosese abobaba abaningi lento le baphethe ene abakhuluma ukuthi mani inkinga engapha hawa yabhala mani ngiyabhala mma no ngiyabhala sho ukuthi kubhala khulu ye hayi yawa iqiniso lihle yabhala bobaba no bazomhelebha no lethu baba simncede yawa lento le ephethe amadoda amaningi mama ene inkinga yethu njengabo baba asikhulumi kungcola ukuthi umtshele umuntu wakho ukuthi hayi mama semina ngicale lento le phela sengiyahluleka ngapha ngiyabhalela abakhotike wallo yake msabeka na stress uyakutshela straight ukuthi ngiyabhala uyakutshela awa utshelwa nguye wena na ufunako utshelwa nguye uthi awamangeke mara muse akakakosa akukafanele ukuthi yena akutshela na ukosa uzibonele mhlawumnye asithi ngithi ngizibonele mara nayo uyangitshela ngithi uyakutshela na
obo wena bomfuna ukuthi asiyengala hayi akungeno nga awa iqiniso lihle uzolithola ihelebho ma bazomhelebha uzokuba right nizokujabula yonke into izokuhamba kamnandi ya nobuthongo buzokuba khona awa kube nobuthongo mani silale mina into ngibawa ishangazi nginephethe i-qualification ye-security angisebenzi yazi nanoma ngathi ngiya-aplya uphethe grade 1 grade A is it ne-competence ne-national key point iphethe yonke into mpuru then utlhoka umbereko uphethe izinto ezo ne-computer angina-nex yazi ngihleli nje ngala bengisebenza khona bengisebenza as grade C but bekungcono ngoba bengisebenza nje angisasebenzi anginamali angina-nex ngiya-aplya ngefoni angitholi ma-reply namanje ngifakile lapha bekunakuma-post emaphoyiseni ne-labor ne-justice ngisalindile ukuthi maybe ngicela ukuthi uphinda futhi mama una grade A ne-competence utshwere wa bona dilo tša di tshwereng ape ke combo o tshwere ntongwe le engwe ye e leng gore a gone company e ka reng a e monyake but dilo tša di tshwereng bokotsi ba tsona wa tseba gore ke eng ge ba lebelela di-qualifications tša gage tša security ba bangwe di-company gore di se ka motšea di bona gabotse gore di ka se mo patele di ka se kgone mo patela and then tše dingwe di noja ke ditlhong tša gore ba mohiri ge ba fetša ba mo patele ka grade C so re ka no dira boipiletšo go ba e leng gore ba theeleditše go ntšwa le bane access ya go tsentšha batho di-companyeng gore she's willing gore le ge ba ka mo patela ka grade C as long as a tla ba tsene mmerekong a bereka ya competence ya gago e re o swara dithunya tše kakang tše nnyane fela tše kgolo ke handgun business purpose ke business purpose okay and then ke na le national key point ke na le computer okay ke matric okay no drafta CV and then umphe yona mama ke itshwere monna mokono nromele yona ke tla go fa di-number tša ka o nromele yona and then re boneng gore re ka bereka jwa mme o di swere ka mokana ga tsona ke combo tša go bona ka bomokone and then a re thušeng mme banna a kgoneng go thušega beng ga botsetlhe a kgone go wena mogare bonane mogare nna ke a nna ke a bereka o bereke makitchen mara ngisabereke ngine kubereka ngo-2022 nabalaleleko bakufunise wow iye bangifunise makhwisho roklina nje makhampanini nokuza kulunga ya ubaba loya mamozo mletha nini ngifuna ukuthi ngimncede ubaba ngifuna ukubona ubuyile la uzositshela ukuthi ekhaya sekumnandi kuyasebenzeka awa ngizokubuya vele kwasebenza awu angitshela manga mama ngamnikeza omunye umuthi hayi uzokubuya noma kusasa uthi hayi mremi lento uyinikeza ubaba loya ungasamniki ke good awa sabona ngayo ungathaba mmane mkharibo ribo hawu ngathaba ribo ribo hawa man sekulungile sekulunge konke ya sekulunge konke yabona na ungathi na uzwa ubuhlungu nofana izinto zingakhambi kamnandi net ukusikima kwakho then wenze yonke into ukuthi ibe ready ya uphale umuntu ogulako ohlezi phasi izinto sicharagene uhlezi uthi abantu baza kuthini abantu bazohleka abantu bazokhuluma but ekugcineni umuntu olimalako nguye wazilungisela zanga kwakho ya no liqiniso moroka shibawo moroka ka mo ka ka ba iweji ka mo iweji go wela ya iweji re tlo ba thusha re tlo le thusha kere ya le santse letle le phethe ditaelo le fole le bega botse le enukeng le tloshe le swiswi le tloshe dibati man nke le lena le swane le batho ba bangwe ya le lena man nke le thabe man wa bona mama so le skela re ka go bona go ntjwa le tlile mo le tlonya ka thusho ke gopela gore ge ke tlo le fa ditaelo
ge le bona o ka ra le bone diphetogo le mpotšeng gore mane moremi tšeo re file mara o ka re go sa a re bone diphetogo ene ge ke le file taelo o bona go berekela ge o etla o fela gore ai ke nyaka ela ipinki mane ke hlapile ka ye wa tseba mane ge ke sepela ke a boledišwa mane ge ke sepela banna batho ba no gore banna mmereko shuka mo le ka mo go kgetha nna gore ke a kae so ge motho a go file dihlare bolela le yena ge di bereka mmotse ge di sa go berekele mmotse a go tšhentšhetša a go fetse dingwe nka go fa sehlare se sepinki sa berekela wena mama ola sa se mmerekeng wa kry-a ile gore mama ola sa gage gore ke mmerekele ke santse ke se tlhakantšhe le bo maswi ke direng wa kry-a ba le se thoma se mmerekele bale go bohlokwa go di-patient gore di bolele le rena ge taelo e sa ba berekele le ge taelo e ba berekela re tsebe gore taelo e ba swara jwang wa bona so ke tlo le thuša ba gešo lena se segolo gore le bolele le rena nako ngwe o berekile motse molwetši a roba le gabotse go bohlokwa gore a re botse and then re boe re bone gore re bereka jwang ka re ditaelo tše tša go bereka lena le dira tša lena di thieditše gone jwane and-e ba ya go make sure gore moremo ola ba tswang go yena a se ka ba thuša akere jale rena re tlo bereka gore re le thuše gore di-enemy tša lena di rieng di swabe ge ba kgona modimongke a tswa ba beile ka thoko le kgonong go phela gabotse so tsela ya rena e tlo ba boima se segolo ke go no reno re berekišaneng and then le tlo bona tšwelopele e tlo ba gona incedo yona ngizolinceda bantu basekithi yeah so ngafika I think kusasa bazokufika lapha ekhaya yeah imizi ingaki i2 kusekhaya nakwakhe but besitheni nomntanakhe umntanakhe uhlulekile wasemkhononweni uhlulekile naye unenkinga serious mara ngoba kakezisha no mara ayinankinga bazokhuluma naye sibone ukuthi naye singamtholela incedo linjani yeah uzokubuya ngokubonga yena uzokufika la aze ngokubonga so thusho re tla ba fa ona malume ka kapa ka nnete moroka re ka thaba a re no bulela megala ga nyane re nke re kwe mahlangu hlangu ya phumani sizamthola lapha e-reception lapha 01311004060 re no topo motei kapa ba babedi re no kwa gore na ba dikwele jwang ba bone jwang 01311004060 no a re tswalle moroka aga MCRS mo mo indumela thapela ka ka le kaina hola ka ke manyaka monna pa isekele monna pa tšego ra go amogela manyaka ya ka dihenda te boredi ka mo tate manyaka thobela awa a thuše batho ba a sena ka fitlhe mo dilo foile ke ba bona ya le nyalo šeliwe le lenyalo ke le ntate ba galima ba folile ka moka ba batlile mo sena ka ba boletse diwe ntate moremi le ka ba folile le nna ke a fola thank you MCRS mo mo indumela le kae re gona ra le gona SSD ka Almansdrive ra go amogela ke ra grupe la mathomo e la e boletseng ya bosesibale go sa kgone gore le nyake levy extension ka babuti ba bona ka bane ke bona le bosesi le abuti o monnyane re boletse le bona re boletse le o mogolo o go mmane ya bona ko Thabana and then o mongwe o Makgweng bosesibale ba lofanteng yebo go na le se sengwe se re ka reng ga re bolela le bale re ka sekere ya mama ke nagana jwang ke nagana gore mama o go ne se seng a lekang gore bontšha sona re tla dira jwalo mama ba leke difounu tša babutsa bone ka nna ke makhelana babutsa bone wa bele gwa le bona ke nne o boteng
mara ba rereša ge ba re ke nnete a bana maphelo a makaone o mogolo be le makhelwana ka thothela low fante okay ba dula next door kutu mo front opposite ga botsa o dule kgolele ga bobona aowa la buta bona ke back opposite jwale gape ba re batho ge ba feta mola ba bona noga ba bona phofolo tsoko e tsamaya le dikgomo e boa le dikgomo o tlo di bona le wena wana ga ke di bona thomo diko o ya le wana na uta ke re concern ko re batho ba le boletse le bona se ba babela se ba le tswelele le teng a se ba le tswelele le teng jwang se ba buti ba mme mo teng a go go se se di a buti a bona a bele gwa le bona ke wa leng ka mo morago ga rena mo makhelwane mo a bo bona and then wo ba tsamang le yena ke wa mafelelo a buti wa le mo ko mogolo re kwa ya gore o ka re ga ba nyanya tswelele le teng wa ke ra ba gore ba le re boletse le bona batho ba bane ba kae ba le ba bothabana ke ba bo ba maphotla nna be ke bolela ka ba le ba mathomo ke re ala anke ba re le ba le fe difounu tsa buka bona na maybe o mogolo a le tlhalosetse go tlala seatla maybe di-question tse ding le bana le bona maybe no re tla mo founela and then ge re ka re bolela le bona ra kry-a gore re gapeletša gore ba swantse ba boe ba tla boa mara ge e ka ba le ka moraga gore re bolele le yena and then e tla no re re mo ede mo go nyakeng thušo le tše dingwe and then re tla no mo eda and then re tšwela pele ka tše dingwe re go leboge se se ding a re laelane le bona moroka o napo ba fe di-phone number le gore na maeto a tlotša ba roka weekend time jwang a ke lebogeng magagešo ke lebogeng sebaka le balli ba rena go sasa ke labohlano ngaka Moremi labohlano le lengwe magagešo ka 2 o'clock wa tšhaiša ge e re 2 wa tšhaiša ga e felo o tšhaišetša go khutša mmele wa motho o hloka go khutša ge e le gore go sasa o tlo nyaka thušo ka ge o tseba ka mokibelo re fela re ya dikošeng e no o tsogela furugo magagešo o leke go no ba number 1 go bereka mmereko moso o sa khutše magagešo ka tšatši le lengwe o tla makala o admitile ko sepetlele ge ba re bothata ke eng ba re bothata ke molapo ke kgopela gore ba letleng e sa le furugo go sasa le tlile o kry-a thušo ka mokibelo koša e ya zaneng go goroga magolo iv ka Sunday koša e ya senotlelo re ya re goroša ga komape magagešo e patametšeng ba letlang bo mokibelo ke tlo no bereka mokibelo ke tlo tšhaiša ka 12 ke kgopela gore letleng re boneng gore re ka bereka jwang ba letlang ka sontaga ke tlo bereka sontaga ke tlo tšhaiša ka 12 ke kgopela gore letleng e sa le furugo re boneng gore re ka bereka ka mokgwa mokutamang difounu tša ga Moremi ke tše 0713981508 goba o ka founela 0721336761 tše dingwe tša difounu re di ngwadile di gona mo letlakaleng la rena la Facebook ke mo ka re ke re yang gona ke kgopela gore balli ka moka ba e leng gore magagešo ba nyaka go tla mo pitšeng tše kgolo re kgopela gore le ngwadišeng e sa le gone jwale batho ba bangwe ba re ke kgale re ngwaletše pitšeng tše kgolo a ba re bitše re kgopela gore le rieng gore le ngwadišeng e sa le gone jwale ene ba e leng gore le ile la tla dipitšeng tše kgolo la se thušege mo gongwe ka go berekelwa metsi ka ding ka lebaka la ge mo gongwe le hlokane difounung ge ba etla ka gae ke kgopela le foune le malome ka kapa ka mokana ga lena ene ba e leng gore le ile la tla pitšeng tše kgolo go sane le mo le go gang boima gona ka mo magaeng le botša ke nna ngaka ke re mpotšeng ene le ba e leng gore le tlileng pitšeng tše kgolo dilo tša lena di atlegile ka morago ga go tla pitšeng tše kgolo bana ba ile ba atlega ba le mebereko mebotse ka gare ga lapa le bile le manyalo ke kgopela gore le re botšeng re nyaka go bona tšatši le lengwe le boa mo lenanegong le re go tla ga rena mo pitšeng tše kgolo re ile ra thušega ke a leboga malome ka kapa dinomoro 071 398 1508
goba ba ka founela nomoro ya rena ya 079 170 9862 ke lebogile kudu malome kakapa re leboga professor Moremi, re a leboga balli ba rena, re a leboga motheletši ka mola